यलया मंगले कुमार सागर एन खोप ब्यान्य कन्सर्ट जुगुदु वडालिया सोरया कलाकार समिति गोसाले शुक्रबार कुमार सागर एन खोप ब्यान्य कन्सर्ट यल ल्याकुली जुगुखा थुगु ब्यान्य मिनेत यल ल्याकुली दोलन्दो दर्शक त उपस्थित जुगु खासा सम्भवतः आत्तकय नेपाली कन्सर्ट बृहत दर्शकीय उपस्थिति दथुइ थो ब्यान थगु सांगीतिक प्रस्तुति बिगुदु नेवाल लेव थुनिया त मूलधारीय संगीत लिसे स्वाका थो ब्यान संगीत सृजना यानवै चोमुदुसा फुरफुरी एमाइरे ओ चम्पा छरेसरी रारा तालैमा चमेली फुल थो ब्यान्य तस्क लोक हागु मे खसा थो फ्युजन ब्यान परम्परागत बाज खी धिमी सारंगी झ्याली मादल लिसे बास गिटार र एकोस्टिक गिटार थज्यागु आधुनिक बाजन्तेगु संयोजन याना संगीत सृजना यानवै चोमुदु कुमार सागर एन खोब ब्यान्य कन्सर्टनिया थिथि लेहाला मितेसन थथगु सांगीतिक प्रस्तुति नेबयादिको खा